I cannot run. Mwe musiba muba musibye. Ngaba conservers bali. Exactly. Era bali kutambye kikaje. Era chovoba na ni chairman wero C5 yakoze statement. Era yazwire ikairo namwe. Ati abantu bange nenda ke balina akasente. So we want to hear from other leaders. Kobo omukulu uyo. Ate mwamembe nti okubera. Ndida ku mukulu Jowero ndi kwano omukulu uyo akulyawo ni kuba eriyo bayini. Ona ali kulira bambi. Ali kulira aliko batu abasoga bankwe. Batuvire mo. Nere emayuge mwere je kulembera. Bayindire. Kale mutume nga yiwe. So mutume nga yiwe. So nze nali ndi kuwaya kuni obi wange Budugo nga akali chairperson w'abalimi na mukoba nti omuntu wajja kusomera n'osoma okusoma kuno tutusomera bwerere olina okuteekesa mu nkola wa abasada ebiseera ebyaliwo nga bali kulwanisa trade unions babilwanisa ino government yali kweyo mwamudungu ona achidi ngobukulembeze obuli kutibenda kigambo trade unions ayo we bakola ne bawangula ngabatola abantu batano mwide twogere mu ku batano tibanje batano aye bano up to now tibaidingo osobola okujja Brazil waida waja waleta muntu mulala yaleta hala mwasirika tikyetagisa kujja kugula chuma kiramba muri mulala because ono mukulu aida kutogera nti baguze you cannot do that. Mpobeni nji musisi aja gule hala bodibeni nji galala mbenti aja lete kino mupange mutuke no mukipange twana tufune ku kamwe now mwami Museveni nkukobeire gano tubaire of air nti amanaginze okufuula abasoga nga bali disorganized ewo chidi nga abasoga buti eyadulusa kigambo balangira mbusoga waze mwami Museveni chawamu aba ye gabula yakoba ati noyo yenka yaba ye Columbus yakoba ati noyo yenka yasobola ya abalangira abandi bali kugabula abalandi bali ku Columbus bona yabeta yamala yedawa ne yakoba ati ababaremeseza okufuna kyabazinga bebo aba abalangira 11 ngabo munda batabuyite abasoga babakyaga abasoga bakyaga kigambo mulangira nti nabo obuzibu ayenga n'obuzibu so mubikado mulimu obuzibu mulimu bebasokolamu exactly kulumudunguira kumuzindala ndiku bintu byatuli kwogera mwabirowooza kuku mwatyama mwabirowooza kuku ni mwena musobola okwemererawo okungayimwe abalimi kuba ekisooka ebikado mubirina raw materials munango we kaliro dabaira ali kwogera ku mubirina nga mwena kuba bulirwe bawera ayi nga bawera kutunigiriza bana mwidalira omusayi ekitali kirungi bwe bayida mwaba bali kwidanga muri mwaba ifwe ategeera omukoba nti ayi mukulumbe ntyo kikado kino wakiri muku bachombiso otyo nkukolime yena yakandi amukuluka amweyo kwe 11 ono jakobi mukulu mwalowooza ko kwe febe tuli kulowooza mukulu ole wabibalo ino kunigire mu kwawo sabonze nkukobye moderator nti one tiwaire mani nga balikoba baburamba indegeza ko nibodera ngureji onkekira mama tutamba ndikoba mbere eriwo ainga tendagira kuwa mali one ntitewo omayi tulina kuba bagum ati enda ino kubidano nkobe nti emawege abantu bawulize ino abantu babaire bawulize okumala down the road ena kwikumi munana ezekikado kyangira ayo wano pagana wano newoniza lwachi mawulire ge Kampala mawulire gamtusu wa minister baruwa ejiri wa president batweso olwokuna gazana kunenji note chikata tesa muntabula muchankalaniranga mumabiraawo kasita mwingira amabira muti okusalaawo ngo mukulembeze muzeyi nenda kora abantu bampulirisa
nti mukulembeze bwange abantu nenda kwebaza bampulire ate banenze era ndikwenda kubakuba nti kulwa balaza yabanga ze kyamwino ndikwenda confirming lukiiko lwabali bona obayizeeko kwala etwali nga tesa abantu abali mwana abamayuge n'ebitongole ebinaabakulembeza abandi nsubira okuba n'olukiiko fulla biswa ku Mande era ku Mande awo kusaawa ina tuyida kwaganana okwogera ku mbeera eneriwo kubanga betwataawo utaluno tetwataawo lwakuywa musaayi tikwekosa kiduka kya muntu twaleeta ekintu ekiyamba twena abagaliwo obuzibu obwibye nga mbale muteega eddoboozi lyange ndibakuba nti nga tikire kyamaadhi tibuzibu nga tukateega olwokubiri bakamu baife abagayiga balijja ku meeting minister olwokubiri ayindikuba nti ku Mande essaawa ina buli mulimi yena asaplayinga amawega sugar nenda kumukoba nti woba olimu lwaituma omuntu ati nokyekotaba miruka olwidde okuvaamu ebyenza okubakobera ati n'okutuka ku nsonga edini. Secondly, nenda kuba abantu abangiza bampa enamba demoroka dondona edingira olwaleero namba nazo benedo mbaidhi mbasaba nti abalimi mwana ababirenga mutyaime muveeyo twire galala eziralole yatwida kuikiza kubita obeja mujiem obeja Kachira obeja Mayuge mwena muli kusiba kyakaliro banga twenda kubala tete batusibye kumala ibanga ngeza muroke ebito obeja kujiem obeja Kairo ni mizani dondona mizani eri ejirigiri eri mwezi mizani eri wife twadrobera ngaza muroke eriwo pagana lwaliyo tukobye nti oba tutuse kusaawa esembayo tumane government nga musada mukulu mbeti bali kujogerako erikumirwa omulimi w'ekikazo babe lwakuna ni sale government ali kutweta minister akola mu central government ali kutweta twandikire nga tubitamu honorable Kadaga first deputy prime minister agandikire president ebaluwa bagirisevinga wawulira embeera eyo nga bakulembeze bayino batairege ekyo amaani agateme bikazo okutwalawo so ogatola so ndikubiriza abantu nti buli mulimi yali abembega kumwine abemusirikale kumwine amasamba yegali yabagatema eri abalimi muveeyo mukungane kuloleyo omuntu mubuuzi batwongeire sente batuwaire mwamudungu alikubiriza yakubendulu yatakwekalakasa ne bakulembeze bayine ife batuwaire tuterime bikazo so embeera ntiwaire man kubanze ne musaza wakavuyo but what I want nenda ina kavuyo kandobe kalaga mangu kubango mubufunze weno tuguminkiriza ya nje ndi wakavuyo n'abantu bayidako nje ndi mubi ayi nje ndi mubi ziri muntu mangu aya akavuyo wakata ile kumbali ni politics yange yendi mbayide ndi bantu abajja mu politics nga bakavuyo ninze ayi ndi kwenda obuvuyo